Sa ven di la, sa ki pase kon pa. Bon, sa te la fon gen yon. Telefon nan gen san pa. Kwen nan te? Pa kwen nan yon. Ba mwen gen mwen. Nap diyo nan yon po ya. Wala. Baka bon. Ah, kwen nan tet mwen men. Nan tet mwen kwen sa ka pase de yo, mba kwen lan yo. Mwen nan de kwen chita mba kwen. Paske de yo wapa. Baka kon mwen registre. Ah, si mwen kwen yon registre. Mwen kote mwen. Hey! Baka sa iti vat fete a? Ou pat men fage. Sa gen pou kete sa mwen apou men. Yo, si mtou pa pren men. Yo paste men. Mwen te de ka preche l'Evangile. Mwen a zami se soukon. Mwen le ala men. Mwen a sa preche l'Evangile. Mwen se mwen demande sa mwen. Mwen a ti se. Mwen a kwen nan yon. Mwen a kwen nan vodje mwen. Mwen le sa mwen se kwen. So mwen chwa. Mwen chwa nan mwen se ale sou. Mwen chwa, mwen pas la di. Mwen ba nan apou mwen. Oh. Parce que quand il y a fait un petit peu, c'est mal fait. Sa te pe di a. E di m la pek. La pe joun la. Vous pourrez camper là, moi la game. Yo, mwen tou la la ron.